Kiza Magic. Uyu tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu RIB ya Nyarugenge yakiriye ikirego kuri uwo mwana yaregaga umuforomo ko hari ibikorwa amukorera hanyuma azize uburwayi yari amaze. Witwaga Rwamurima Diogene wari umwanditsi mu rukiko rwisumbuye rwa Huye, yitabye Imana. RIB irabimenya, ikora iperereza, ijya ahabereye icyaha, ifata ibimenyetso byari bihari, hanyuma umubiri. Kiza Magic. Murakoze, nitwa Emmanuel Nsengiyumva, ndi umunyamakuru wa Igihe. Ntandukire gato kuri iki kiganiro mwaduhaga, mfite ibibazo bibiri. Icya mbere, mu minsi ishize ku abakurikira ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru binyuranye, havuzwe inkuru y'urupfu rwa Rwamurima Diogene, umwanditsi w'urukiko mu rukiko rwisumbuye rwa Huye. Mwatubwira aho iperereza rigeze. Hanyuma icya kabiri nihuse, tumaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga tubona amashusho y'umuryango w'uwitwa Obirishimwe witabye Imana aguye mu bitaro. Reka nkabanza nkagusubiza icya mbere, none n'icya kabiri ukakibaza. Nta kibazo. Murakoze cyane. Hari urupfu rw'umugabo witwaga Rwamurima Diogene wari umwanditsi mu rukiko rwisumbuye rwa Huye, yitabye Imana. RIB irabimenya, ikora iperereza, ijya ahabereye icyaha, ifata ibimenyetso byari bihari, hanyuma umubiri woherezwa muri Rwanda Forensic Institute kugira ngo hakorwe umubiri upimwe mu rwego rwo kumenya impamvu ishobora kuba yateye urupfu. Ubwo ngubwo mu rwego rw'iperereza, hanyuma rezilita zasohotse, rezilita zavuyemo zatanzwe na Rwanda Forensic Institute, zagaragaje ko uriya Rwamurima Diogene yapfuye azize ibyo bita stroke. Stroke ubwo ngira ngo birumvikana, ni ifata mu mutwe, imitsi yo mu mutwe. Ipima byagaragaje ko yari yagize kuva cyane mu bwonko, akaba ari cyo kintu yazize. Ariko mu iperereza ngira ngo ryabayeho, mu iperereza mwararibonye, mu iperereza twakoze hari ubundi butumwa bwari bwoherejwe n'umuntu witwa Shyaka Robert, nawe ni umwanditsi w'urukiko rw'ibanze Gatunda muri Nyagatare. Ni ubutumwa yanditse bwashenguye benshi, bwanatangaje benshi, aho yishimiraga urupfu rw'uyu Diogene, ndetse avuga ko abonye umwanya agiye kumusimbura. Ibyo rero mu rwego rw'ubugenzacyaha twabibonyemo nk'ikintu tugomba gukoraho iperereza. Yahise afatwa, arakurikiranwa, ubu ngubu akaba akurikiranywe ku cyaha gihanwa n'ingingo y'130 bivugaho gushinyagurira umuntu. Uyu urebye ubutumwa yanditse bishingiye ku magambo yanditse, ngira ngo mwarayabonye, si ngombwa ko nyasubiramo. ni amagambo mabi cyane umuntu atakwifuriza undi, nubwo mwaba mufite icyo mupfa. Umuntu witabye Imana hari umuco y'uko yubahwa, ariko kumukurikiza amagambo nkariya mu rupfu rwari rutarasobanuka bihita bituma aba ukekwa nimero ya mbere. Ibyo bigaragaza ko yari afite n'amakimbirane. Ibyo rero ni ugushinyagurira umubiri w'umuntu bishingiye kuri ariya magambo yatangaje. None abitangaza mu rubuga ruhuriyeho abakozi batandukanye bari muri sekta imwe y'ubutabera.
abantu benshi byaranabatangaje, nta kuntu umuntu yatinyuka kohereza ubutumwa buriya, so akaba akurikiranyweho mu byaha akurikiranyweho icyo cyo gushinyagurira umuntu bishingiye kuri ubwo butumwa. Ubundi urebye iyi ngingo y'130 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, igihano kirimo aramutse agamijwe n'urukiko ni igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7. So iperereza rero rirakomeje n'ubundi kugira ngo tumenye icyihishe inyuma ya buriya butumwa. Kuba rero yarapfuye, uwo Diogene yarapfuye yishwe na stroke, hariho byinshi byagiye bivugwa, ariko birumvikana ko ntaho bihuriye no kuba yaracitse ku icumu. Ni urupfu ruri isolated, bidafite aho bihuriye no kuba yaracitse ku icumu. Ngira ngo turasaba n'abantu wenda za speculation zihari ziveho banazigabanye, kuko burya uko mugumya mukora ku kiganiro cyane mushaka ngo kujya kure, rimwe na rimwe hari abo bikomeretsa, ngira ngo ubu butumwa dufatanye kubutanga, izo speculation, uko gukeka, kuganisha, guhimba, gutangaza ibihuha, ubwo ibyo biveho. Ngira ngo ibyo turabyumvikana. Murakoze. Ibyo nagutangarije ni ibi ngibi, ibyo abantu bavuze, ubwo urabifata, ubwo urahitamo icyo ufata, ariko kuri nkubwiye ni uko. Murakoze. Icya kabiri nicyo nari nkomojeho, tumaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga tubona uwitwa Ishimwe Odile witabye Imana avuye mu bitaro bya CHUK. Ni urupfu rutavuzweho rumwe, twanabonye n'amashusho ya bamwe bo mu muryango we bavuga ibintu binyuranye, donc ni urupfu rutavuzweho rumwe. Ntekereza ko ari mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mushobora kuba mwararukozeho iperereza, se ryaba ryarabayeho, ryageze ku ki? Murakoze. Urakoze cyane. Wenda mbere yuko tugera ku rupfu, reka tubanze tujye ku ikibazo cyatangiye. Ubundi uyu tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu, RIB ya Nyarugenge yakiriye ikirego giturutse kuri uwo mwana w'umukobwa w'imyaka 29, yaregaga umuforomo ko hari ibikorwa amukorera bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Iperereza ryarakozwe, uwo muforomo arafatwa, arafungwa, ndetse dosiye irakorwa ijya mu ubushinjacyaha nabwo buyiregera urukiko. Ni tariki 19 z'ukwa gatatu. Hanyuma tariki 16 z'ukwa kane Mata, uyu mwana w'umukobwa Odile yitabye Imana azize uburwayi yari amazemo igihe, kuko yari arwariye muri ICU, hahandi bita ku ndembe. Urumva ICU umuntu abageze muri critical condition, abageze mu bihe biremereye. Aho rero yaje gupfa bishingiye kuri iyo ndwara yari arwaye ifitanye isano no guhumeka. Ntabwo wenda turi bujye muri detail ku impamvu z'ubuzima bwite bw'umuntu. Hanyuma nyuma y'urupfu, umuryango we hari ibyo waje kuvuga ko utishimiye, bimwe bicisha ku mbuga nkoranyambaga. Ubu ngubu rero hari iperereza riri gukorwa kuri ibyo birego umuryango we wagiye utanga, bavuga ibitaragenze neza mu bitaro aho yavurirwaga, n'ibindi byose bumva bo batishimiye. Ubu nibyo biri gukorwaho iperereza. Tukaba dusaba niba hari n'undi nawe waba ufite amakuru kuri ibyo ngibyo, yakwegera urwego rw'ubugenzacyaha akayatanga, kugira ngo ukuri kugaragare kuri ibyo ngibyo. Ngira ngo nicyo twavuga. Gusa ikindi twasaba
iyo ibintu byaje gutyo byikubise mu itangazamakuru gutyo, ngira ngo statement igomba kwizerwa n'iy'ubugenzacyaha, ibyo birakorwaho iperereza. Dusabe n'abantu ko bataza kuyobya iperereza, kuriyobya cyangwa ufite amakuru yatanga, ariko kugenda kwa kundi mukoresheje ya terme ngo umuntu yitereka akavuga speculation y'ibyo ngo yumvise nawe agashyiramo umunyu bitewe n'amarangamutima, rwose tubigabanye. Statement y'ukuri ni iyi ngiyi, biri gukorwaho iperereza. Ibirego bariya umuryango wa Odile uri kuvuga biri gukorwaho iperereza kugira ngo ukuri kwabyo kugaragare, kumenyekane, kandi icyo twabibutsa nta muntu uri hejuru y'amategeko. Uwo muforomo mwafashe akanafungwa, ibya byaha bikoraga Odile arwaye cyangwa yari atarajya kwa muganga? Donc waduhaye details kuri icyo cyaha. Yari ari kwa muganga, urumva umuforomo umwe ari muri ICU undi ari kwa muganga. Wenda sinjya kuvuga ibyo umuforomo yireguye kuko ibyo ni iby'urukiko nirwo ruzanzura, ariko ni ibyaha byakozwe ubwo Odile yari arwaye, bikekwa ko byakozwe, ni ibyaha bikekwa ko byakozwe igihe Odile yari arwaye ari mu bitaro muri ICU hamwe bita ku ndembe. Murakoze Dr. Ngeni Ruti wa The Future TV. Tukiri ku bibazo bijyanye n'imbuga nkoranyambaga, muri iyi minsi ibiri ishize twabonye ibiganiro kuri YouTube by'umugabo wahoze ari umunyamakuru witwa Sibomana Atanazi. Ni ibiganiro twabonye byiganjemo amagambo asa n'atera ubwoba abatanga ubuhamya kuri jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse hagaragaramo no kugoragoza izina rya jenoside yakorewe Abatutsi. Nifuzaga kumenya niba ibyo bintu mwarabibonye, ese niba mwarabibonye mubivugaho iki nka leta? Urakoze cyane Ruti, ndagusubiza mu ijambo rimwe. Burya ijisho ry'ubugenzacyaha ntirihuga, ngira ngo ubu urumva icyo nsobanuye. Niba mwarabibonye, ijisho ry'ubugenzacyaha ntirihuga. Urakoze, ibindi nta kindi narenzaho. Twanzure? Nanyuzwe. Mwakoze cyane rero, naho ubutaha ngira ngo icyo nabasaba muhe muretse bahise bafunga, kandi naho harimo ubutumwa we. Icyo nabasaba, ubutumwa urumva buba buri mu ngingo zitandukanye. Ingingo nyamukuru n'ubundi ndabasabye ko igikomeza ibe nyamukuru, ibindi bize ari nk'inyongera ku makuru abanyarwanda bakeneye kumenya. Ariko ndabasabye ko ubutumwa nyamukuru bube nyamukuru, ntimuhere kuri ibi bya nyuma. Hari ikintu musanga mwahereye ku bya nyuma, kandi ibya mbere ari byo principal, kugira ngo buriya abantu bababariye muri muri biriya bintu byiswe kinoa ni benshi. Turashaka ko ntawe uzongera kugwa muri uriya mutego rwose, bose babimenye, ubutumwa babumenye, nta muntu ugomba kuza, kuko niko tubica. Iby'iminara twarabivuze, abantu babivamo. Ubu abantu bavuye muri ibi bindi bya piramide, ubu bariga amayeri mashya, ubu bari bujye kwiga amayeri mashya. Ariko uko yaza kose, amayeri ko yaza kose, bajye bibuka ubu butumwa twatanze, ko bagenda biyuburura bazana andi mayeri y'ikintu kitazwi. Mbere bari barihise abantu bo mu Rwanda, ubu batangiye kwita abantu bo mu mahanga, barakoresha n'indimi zitandukanye, baraza basa neza, baraza mu modoka bakodesheje, wayibona ukavuga ati wa muntu ni umushoramari koko. Ibyo ntibibakanga, uko aje asa ntibikwiriye kugukanga. Kuza mu modoka nziza yambaye ikositime, avuga icyongereza, akoresha umudamu, akoresha indimi zose, ibyo ntibigukange. Ibyo ngibyo nibyo bituma abantu bagwa muri uwo mutego, kuko nawe agomba kwigaragaza nk'umuntu ufite amafaranga, uje gushora imari koko, avuga ururimi, afite impapuro, afite abantu bamugaragiye,
yitwaye kwa kuntu nawe ugeraho ugahungabana. Turasaba abantu ko ibyo ngibyo bitabakanga, ariko natwe turababwira ngo uko waza witwara kose, ngira ngo mwabonye amasura yabo bariya, reba bariya bantu yambaye koko yafunze tayi, yagukanga ubaye uri umuntu ukangika, tugira amakenga. Murakoze cyane. Cheetah Magic.